Birigiro bwako muletheria wa Miru TV ntukuku no ititana mbere boya iri Jumamosi ya tariki 13 mwezi wa kenda mwaka ni 2025 kanko ategeni kilente pasia Miru TV ogoro bitawa tirimba puna monanilia wa madhidhio ni Paul Ngojire natokea mbere antitosieto Daktari Patrick Bucha na uro kumerire mata iteke mbunge kiresi mbunge kana udhimenti na ulete thirikari nene kutira ni kuthirikiria mirandi ya roe ire kwa mitekirisi mbunge kiu akerera ko yana pipe cia roe kiriga kumbo water project interest cha Garumo Dr. Bucha na ataririto batu bakutira hakari ni bakona roero theru mwandiki watu wanteto mutugio kiambi kato ambiriri na ribotie gikundi kia Gakumbota project kuma Ngurumo no thimenti ni baguneketa na mebaibe ya roje kuma kire muroirigite kia mubungu wa no thimenti Ndagitari Patrick Bucha bagikatha itagaririria bagwetete mathina bakurukagira kuma na wagibu wa roje rwa kugana nterejire bakiromba thirikari ko baguna na mirandi taiji tarambere rwambirite 1978 twari na member 47 Taitina wakataka kuma miaka hiyo yote kuma 1978 kujirira naja imeti miaka nkurukia miaka 40 na patu buru itogeretie ningojokiria mwashimo ngatho nyingi muno ki pipe ya twendire pipe cha inchi imwe pipe inchi imwe cha kunde yanto 10 na ro tokinya member nkurukia 300 kungajokiria mwashimo ngatho muno nento bokomba gutu support na inkona ki pipe rio mba guturetera ntuko ya narua ikomba gututethereria nikenda tugakusha roje na mbere Tulete thina muno nonto kuma baruguru kwina maboka itibatiromba gukinyero iroje ende natutethetie natuete pipe inkoromba kinya thirikari tonto nya intekini tukwenda kwitha kwina enlargement ya mebaibo ya inchi 12 kenda no turuji rote karuru roji hui project ya irrigation na dikire roji rukaja kuongerwa ndeje karaja kana ni Ndagitari Bucha atumirete kanyaka kuromba thirikari kurekeria mirandi ya roje kwa mikire gicigo bunge giki ni kenda kariba kaguneka na roje na kwagirija kinya urimi kwithira bainge bao ni arimi ndene no thimenti roje rwa ruingi ruthi community teoma tuja twingwa tukathithia roje tukekera pipe tukathithia everything ore ankoria thirikari thithia either thirikari county national government through the Minister of Water ibatethereria nyabo beje tonto ni onjera ki gutethereria wananchi bo safa batina mbeca ya wananchi na wetha cibitari wananchi no wikia mwana skuru wananchi no wina kundi na mantu kansa jaja tura Miru na very serious na ndi government ni bwiri ko jatethereria at least gekire nyantu roji nyapo ipito kugura tuteitha twigura mbuga mbeca hii iringithagita yutetheria kintu kingi na ndi government ni nyatetheria itetheria antu betu na gintu bomba uratumba ku empower antu ba Ngurumo ikwitha bena roji rwa kubatethia kurima into bibiao na gitumi tukuga empowerment ya antu betu ikenda bati tegeme antu bonga baiti tegeme munda yetu ifatari ndora tuburi kuthithi kwitha bena roji bakaenda interview baketa kwenda yatu Miru town kakoromone tikuraja kuma jo ki reporter Miru TV kuma Ngurumo gicigo bunge kia no thimenti beta mutugi wa Kiambi kaza cia mwanya mutugio kiambi no tubaribotu na njira inkinyaniru na tuta na mbere na tutosieto ikundi kia athomi kikumenyekana ya Immense Development Forum ntuku ya ruarene baliongite kanisani ya St. Matthews MCK maili 7 na kuguna na bakanisu na ACT Hub nikenda bakomba kwilitira ngwe mitandaone na kuona mbesa kulokene boreti asiari kuthomethia hana nikenda bakaguna mugongo okaite no konde boite baita na mbere kutethia maskuru na kinya matura mwandiki wetu wa ndeto Mwendo Laiboni no ina ribotie ikundi na rieto Immense Development Forum bawatanirite na ke compassionate na muchio kumenyera nyamo yolewane baliongete St. Matthews MCK maili 7 na nekurura nyumba ya ACT abere mo mrandi era kathomba barita bakiwa nenjiremo ukeria ntureye nontumanto yonte kaitene katura ya thamirite mitandaone IDF ito Immense Development Forum I met with
South Image as entryment, North Image, Wakapo, whatever payment. Lakini gana payment yake, anataka gana ba maoa na kutoa igembe wale tuendete. Tukataka na ndio kionde ni partnership. Tupatana na community, tupatana na kanisa, tupatana na ndaba na utangwini. Kwa kuna na Compassion International tuna what guys. Lewa bakinoti na batu idea na kanisa. Kwa tuta maendeleo tulemo. Ache ndio boerwa. Kinyata tegechi njano tugubina chite kuonekana manon tugui na kayeti ya luchinja. Na tuta na kumba ayo neji aja. Tugui kinya content yo kuona ana bakini ya to baka millions of shillings chiri nae na computer. Nani muruku no kiama atumete chienero chio. Our inspiration as IDF, as a treasurer, is to see a long-term partnership with the church, with partners like Lewa and with partners like Compassion. That's the only way we can develop the community. Narua katuwekete aja kona kweli gedera mbendira twandire ya kwambiri ICT Center December igukura. No really, ndaigwa ubwi wakire ICT Center na kinya computer ishakigire. Bakiaria mabitha bathirikari batongoretwe ni Cibo wa Kithima location ni bacoketie nkatho cia mwanya nontu bwa murandi yo bakiwa yukaringithia kithomo bunene. Wazazi wetu mahali ambapo mupo, nataka niwaambie kwamba we are doing something good, na hawa watu wamekuja ili kuweza kuinua maisha yetu, kuweza kupata ICT hub mahali kama hapa sio kitu cha mchezo. Saizi ICT hub hii ikifunguliwa, mimi nitakuwa wa kwanza kuenroll. Kwa hivyo hata nyinyi tuempower vijana wetu wakija kuenroll. I am touched by the partners, the IDF, the Lewa, the Compassion, and all those who have made this day a success. Because as an educationist and as somebody who is in charge of the quality of education, I want to say that ICT integration is very, very important to the realization of our Vision 2030. Bakiaria thomi bane bauritia aciari utiela na bone botumira into bibura kwagirite na nikende kethire njira imwe kunisia wagi bongwe konde gorone. When Ogwera Degwera, you have 3 years to make use of this particular computer. You have to acquire the knowledge from the computer before it expires. When Ogwera alitoka karekeria computer iki expire the batumira. Degwera ICT is the vision of the future is ICT, AI, artificial intelligence. What I will pick up the artificial intelligence right now, I'm going to get out and to appear. Kenya is on the land. And for you to be part of that plan and to do that place, you've got to team up with what is happening right now in this ICT app. Take up this ICT app, make it your own thing, and own it and move forward with it. And I bet you can do engineering here. You can do research here, you can go on the world here. You can reach out to America from this point. You can reach out to USA, to UK, to all the world from this ICT here. Oko akiaria orokomereria matagitike senator county Meru Mwambi Manyara na urete thirikari utiela ne baweka mitaratara ekwana na nikenda kariba maili 7 bakethira beno kadia. Unajua iko mtu aliniambia juzi, akaniambia hapa hii area iko bali naitwa Mwanga Meu Milas. Si mnajua hapo? Wakaniambia ng'ombe zimeibiwa zaidi ya 70. Nikashangaa, nikauliza iko wapi, nikaambia iko Kithima. Nikasema lakini tulikuwa hapa na tukasema hiyo shida ishe. Haikuisha? Alafu sasa jana juzi nikapigwa tena. Nikaambia wamerudi tena kwa mzee mwingine hapa anaitwa Koriuki. Wamechukua sijui ng'ombe 20 na kitu na mbuzi. Wacha niambie hawa watu wako Nairobi, tukianzia na president na minister for internal security. Nimewapatia siku 14 na nitaandika barua mimi mwenyewe nipelekee inspector general wa polisi. Kama hizo ng'ombe hazitarudishwa, nitahakikisha nimewapeleka kotini na watalipa
kwa kila mtu atalipa 200. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wala Iboni. Ibuya sana Mwende na kariba kamagu na maragwa na barani atumiri ba mutonye ndamu ni bagunikite na kuinjirwa ndamu kwa yeli nende nyuma yayo kuingana araba kerebu witini barete dhina kwa nkuluki ya miaka 10 nonto baingi buoni arethi na kinya aremi nende baso kitenkado kiresi nitawa kaunti ya Tharaka-Nithi nonto bakubenjira ndamu araba wite bari na witikio ndamu ya baguna kwa miaka 20 yejete mwalikweto wanteto ndagera waiguna na kulikithia gerenda mu ya mutonye kamaguna maragwa matwatiari watotona teke na agweto tokaraga matwaka ni na agago lakini gaino totona rwatoroko ya kuona imbieno tokarwere ereto tinga oye rwa kinyara tindi anderio kegwere ogo tindi anderio kegwere ogo ndamwira yanjiro nkoroge manga 10 ya koroge githikarakari na muno barana arithi na arimi bagikorogera kinyamara kinene ya gwagarojerwa nyamujo chandite na rogo tumira ende kiriro kyawe kinjira seneta wa Tharaka-Nithi mwenda gataya kibokorera ndamu ino kuntu koma mburi cyewa tina thini mbingi muno nuntu bakuigwa itokwaga kiguo tuwe twathunga tuwe tunonko nuntu kithimi kya igu kuthikara lakini ntuo ye munde kithima gya tugisagwa kigukura gya to sabu kwa mianka mingi muno nuntu gukura bwega na gikuthungia ndipu muno nkoro kya bora kienjetwe ndezi acheto tuma tokathimo bora kilomita nkoro kya 6 kuma tore akithima nieke na tika to twere apinde kwa gwe ndito nyamara muno ko jira untu kuraya lakini rake thima keke na rwinge ndeza cheto tunyitha ya gachi antani kabotowa wanakinya gutatu gutumira muji thima keke ndeke njirwe guma kwa thirikari ya mbere ya county iro kyanjire kwenjira agwa na gita gathikara kyare kuthikara che kyagwa tatu eto ningiri tokanyuja ntwika kauma lakini ndio uko linga wakenjwa imo spire ye kona nya wana Kenya miaka 20 no ikaena ne kwate roye twatora kinyamara ni wana tutunga tweburia ikatugende twinda twetega na tutoyenjere kana na itu athokire mere nginyi kuthiyanga ndunda ya kunyithagia mburi wo mubura kwe kangulo kange kare ageta wakamombia muntu athia atindo tanio wewe ndabwira mwera kinda athokio kora maiga kungo chokia ngalo nuntu wagwira twana twarutero mo faya agakari babo batariganire gochokia nkatho kiri seneta gataya bakiwa gobana gokethena batwere nyo kwegita uwo ndi chairman wa kithima iki kya mutonye Hathidam itugucokia nkatho muno na kugibwega nuntu bagwire nthongi ira turikite na kona kagita katurite thina kwa miaka 15 ithirite na ntuo ye mundi gataya seneta aturirikana na njira ya utwenjira kithima ina tuburi twakwa ranyiragia mubura kuraya muno na rweno no ndataga ende munde ngatwe kunyiragia nonto wagataga morunga mutharime ito nde mwekoro moko babu ndauga morunga kutharima kongere na mwanko yonge njeto akuthura kwa gutokwana manto meto mesa ende mbura ya uratu esawa kinya kore manu ato twakujagia toyo tokaremera tokatwa kore ya kangirini chokia nkatho mono nonto bakethima geke kya thindamu ya mutonye kirakaraga geke gwataga toye tonini tokabwa nonto bamuthe tukuingia lakini gukorwa kwagi gukorirwa munde roye mbure kaure nwenge waroreku mwapa yataje wone itogochokeria muntu wetwa seneta nkabo wagibo mwera mefanya majabu ukwari bwako gana ngogene rutete choberia wone tore aganto bakuma kinyakere manikera banyithagiaga lakini thaino bonde bare thimo bora gento kilomita 6 ende mofaya ararutire ngogia mana atomana turagita ati atomana mbia na thaino ende tigutumete thina nonto mbura ya urayo okaigwa twena rwero konywa na okaigwa to karibu ega nko mweri bwega nkwegwa nkeneti nkwegwa ngweretu nkwegwa kinyange tumo nkoro na inkuga ngachoka arakare na mbuga ndamochia ni arankoroge bogete bakawata gataya marukirese za mwanga wangire chere 27 keregete kyo jumbe Gataya mapaya uma Nairobi oyo toko dura gete kya mojumbe ibu toko ogu baba to mwije kumare MC wa mukothi mawandi no yaruthire bwega magodi mamonde maruthirwe ago tujagete atire tatu ta mukothi ma na itwa ira kwa machiara make no tukithimeke niu gikurutha 2027 no na bataya ogo
na itwetegeria ngoririkana bora niyo wenda are mukothi mara gwa kuntu wenge moyete kuromba mbachari ndona bororo bete mukothi mayabua itukomenyana na wetu karotha na itwetegetiogu ende nchotiga kwegwa wena mpeo ibunda ugagu kuma kamaguna maragwa Tharaka North nkiripotera Meru TV thieto kambeta ndagara waiguna. Na nyuma ya Rais William Ruto kuwa nake netu ni utongoria bwa munini wawe Profesa Kithure Kindiki muthenya rwa ria State House nende Gideon Kimathi Mutwiri na wokumereria mata hitiki mubunge kiri ucio mbunge kia South hakaire kiri are North kiri murano ya MC Patrick Ntororo na urete Ameru kuatila thirikari ya Kenya Kwanza arawete Rais Ruto na wete mwaka ya 2032 akawa tambaru Profesa Kithure Kindiki ya Rais wa Kenya. Mwandiki wetu wa Nteto Jeff Gituma na wikira kirore. Akiaria garune yawe President William Ruto muthenya jwa narua nonenie gukatha bunene Profesa Kithure Kindiki kiri kiatho na kia kuthithitie ntere cha Nairobi aria gutirimene na arimu nkurukia 10,000 kuma nthiguru ije ya Kenya. Ndugu walimu hamjambo. Walimu hoye. Bwana Yesu asifiwe. Huyu naibu wangu mnamuonaje? Ni noma si noma? Ni fire si fire? Unajua ukitaka kufaulu, ukitaka kufaulu unatafuta deputy amesoma kuliko wewe. If you want to succeed, you put people around you who are more intelligent than you. Saa ile wanakusaidia kushine, you take the credit, wao ndio wanafanya job. Miario nawe Gideon Kimathi Mutwiri na wokuromba gitere South na agitaga ngugi obisine ya munini wa rais akathite na kuga William Ruto kethirite akira Meru kigerio na Meru nande ni babatere kugwatira bunene thirikari ije ni kenda mwaka jwa 2022 Meru ikethira kijukia gitigiki gigutongeria nthiguru ije gukuigwinya ntukwena arua ndira President William Ruto ucemene na arimu nkuruki arimu 10,000 baumite Kenya yonthe ntukwena arua rukire na rekiri utangazira Kenya na ingwetikia Meru antu Tharaka Nithi antu region ije gucieni network boega bumenyere abo kunenkeru otongeria William Ruto president wetu na ugire deputy wawe ni deputy ukumba mibango boega ni deputy umuthomu kwa ina thonzi ura ubwira ga ari kipindi kya kemyanke 10 na kuona Kenya ire in very safe hands kire Profesa Kithure Kindiki therefore na tutumba gwikwa mbere twambirie gwichokia nyuma twikwa kwina kuingeria ngoru antu bangi bejo tutatiza turego ingeria ngoru turinga mubira ome twithira turiti muno tunenkeretwo mubira tugekirwa mwanka ndene ara netine tukaraga kuingeria na ndero mbara Gideon Kimathi ni Ameru bethere bakijukia ibande na kuandikithia kura nikenda bakaringira thirikari ije gipindi kya biere twitite na mbere support era tumba kunenkanira kana appreciation era tumba kunenkanira turantu ba Meru ni go support President William Ruto na kenda tu support President William Ruto neo ne atatukathithia turi Ameru uni ntagete ndio na tuthithia turi Ameru tujukie kura kwa wingi kwina youth betu baingi batena kura kuri antu baingi bateringa kura ninkuromba waandikithia kura nuntu ibo kwambiria kaire continuous voter registration tujukie ni kura kenda twarikia kujukia kura eu mwaka jo 2027 kithurano kiu tumire kwa wingi muno Meru turinge kura nkurukie milioni 1 na milioni ije 1 iringwara kwina William Ruto na Profesa Kithure Kindiki ari deputy president ni onto ticket yu yonka neo ikongaranti interest cietu turi antu ba region ije ikomba kwa kujukwa boega na tikiti eu ya William Ruto na Profesa Kithure Kindiki ari deputy president neo tikiti yonka
igutungaranti kuona giti kia president mwaka ja 2032. Arĩtie jaja arĩ wandine Antima West kĩrĩ gĩcigo mbunge kĩa North kia thone kia murano jwa MCA wa Ntereji Patrick Ntururu. Bayakuje bakwa ati uni ugo Patrick Kathurima Ntururu nengukujukia gwe Roslyn Kinyamuthomi we muka wakwa murano na tonto bobo ingo kwa mosheto jwa jwama. Asante. Nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumamu. Ibwa sana mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma nonto bariboti na njira inkinyaniro na tuta na mbere na Nteto cietu nabo akariba ntenderuni kireria na ntura ireria kwina bone bonanetie kuria kwanirwa kono ntuba wagibwa stima antereu akariba nibameneretie mubunge wo John Gitonga mu Rugara nonto bobateaneria araba gwete antu akubaritira ka kuringa siasa bakere bari musemanene jo akari ni bayete mu Rugara mukana nonto bwa otonya kire siasa cia kureo antu akubaritira araba gwete nibo bamuringira kura na kwa barenda ayike madina yo mustarine yo ambere mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna no to banganirite ribotie. Kari na tori bantenderoni kerere na matora mara mathiurukiretie bonarite kurega kwanirwo kwao nontu bwa Kinyamara ke wagiba stima guntu guku stima tuchiamberetie guchie kuromba stima ino kuma 2010 na itari thuru na gwetu twatiwe giceni tantu magura bo marara mugani ore giceni tukaule gitumi kibio tiguka tuteana Kenya kaina hata tukari lakini riachi akari ate kwenda thuru itaka ikwenda kureta thina nontu stima inu tukuyureria twerwe ni mbumu na wabu twathire kubichini twethia ni mbumu na mbeji ciatengirwe lakini project ino ya Ntenderuni ni arutirwe na gaja iro guntu kungi wakati wa Ntenderuni na maendeleo gate karunda gate ka university gatunga market lakini tukaudia le nyume university na gate gatunga na university kare kenyeriko kete mujumbe menyaga boya ga Ntenderuni yongwa ire gate gatunga market ire gate ka na university lakini nago gachoba kundo timeka na kinyane ne thiurukiritwe ni institution kinya china maana Murugara ni ona ntamona kuma ukoroka wakati watu ina mujumbe enda ntiera ngia ke kariata mwankiru nangora na takari no ria twa siasa no twamonaga endi una tutimona kate wana kurua michere suka mara nkarigara nkara nio nyamonge yake athuriritwe no antu bake bari no mujumbe wa nogo kana nataka untu gute na yumbe kaingwa thino gitwarekanirwe ona muritwara university kujo kombora ogo ithe na mberi akuthina rikaraka ntu otiere ithatu ntuwe matieri ithatu ugatweka ni untie na stima ntie roje ntie barabara tukwana kumbi ntwere migingo utweka ni weni na kankaya kwamba kuraramika kenda ngutweka inde na maendeleo ni araba ugitana ba wamona ba university baraba gukarantere-ini Kinyamara kethari bagukurukira areko baratimithia kugura taja mikobo tugurite na tutitumagira rionthe ntingi kathire mwanki no rokoro na ciringi 140 ria kairi muno no ya mkopa ni 140 wa ntugo tambira mucire wa kurute 140 wa ntugo kaingwa ria mwanki mwana thoma na stima tukero tena situ bati wekera chora tugo tutokurira tabamwe korugire tokurira mana tukorwa tukirodharodha utie wera mbegerio anana abetu ba university bare ya yenya mbaba ya nawe tubakanya mbya kuthongeri kwa stima bakathomera kuna mwana na kwenda kuthoma otugo gorona kwithomera na laptop cia kere akarutha mbya teweru kipikyo nyosanga motera twene otera wante gaba kiwa kwamberia seta kore hoka mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugari gucangirite na mugongo wa Tharaka kwaga maendeleo tongana umena wale suka aye Tharaka ko wetu athikire kirogeto na aturuthere tababange na titu twena ekero igale na wetie gitiki nene na gigia na kinini atikumba rona muntu agitabwire tiga mwana wake nyuma akathukia kwa itha akathinwe mbere ngana tie guteria kwene na ririkane baba temia bungi nyo rumpomba kumwira ogu tia kurwana guteria meje itha riana bakumuje weta cukuru na mwera murwana umechuka ale Tharaka aya chobe antu boega baba kuthina naga na tia kuthina ara kiruga michere na araka ya gugugu turenda maendeleo tutikwenda nkimatio na ikira roje tukari mamuchere ati kurutha gwake mbere ethi kurutha konako
na ara kuraya ende wena tuchuguri kiriaga aturuthire Tharaka riru ende akiromba ira kwaku kunene otwike Tharaka na mbite kuma wake ona bantu okinya mbito nene kiri mujumbe ojo wa Tharaka Gitonga Murugare rino atoke Murugare mwana ya Tharaka aturuthire stima nture ntenderoni na mankau tutigete gacigeria utamburi te murithi kana magona wamacigagirwa magite mangwa mbotha tatwe magona tutemangirwa gatigati ano tutibu tukuruthi Murugara na umenara ri atuchuve aga no ntutio twe university deni na ana baba utumwa kuma guntu kukunthe patio tumwa baya kuthinira Tharaka bari tumwa baya Tharaka batethekera nogo kana bathoma bwega Murugara noe na ya turaithirie nuntu tukurigicana muno nuntu in between university kereria ya mwira muringaniri yagu istima theri igwero tuonaga no tokona ri kwira gituge na ikira kingi lakini agatore tinjira ti stima otiekyo keja kwene agachoka uko gwetu arombe kura na natio twatemia menyekana bunge kwabunagire gwe frontier bwega agerie gwakikisa arare ikwega nantu ubarerie nu natie kuvinya rito ba university nto baigane arukiro rwarunge batagochoka rurunge na onga nkomwera ka na inye nene na ya turaithirie na ithore kiao aturaithirie na tito kwenda meanki kakutukuromba mantu mangariwa kwa undani nontu anarito baba okara naiba okararamika muno naiba kurigara muno university mbieno yethiurukiritwe inguntu gutena sima gutena rui gutena njira umagereria wandia nkondi gecigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita Ndagara Waiguna Ibura Ndagara Waiguna na musiasa Ambwiri Mbasa na asumirite na kutareria wese na mbere purapuresi mbunge kia Central Imenti arakathite bunene mubunge Kilimangushini no ntugwangu yawe okaite no kau na uriti MCAs kwiritanĩria kiringu cio wandiki wetu wa Nteto MC Mwetonga nuina riboti Central Imenti ni twethero na nchamba na riria kunia ntura kainaina nirikitio kunia na tinge ni Mbwiri Mbasa wewe ngwategerete na metho jethaga na akurukite iroria bibingi nuntu ategerete ngugiria chiriticha barabara na omba kuthirwa akiuga nkauga indi kiara kiemena arierekeria Kilima MCA baria bate kuthithia oversight na njira ria agirite mbere nitwa mbeta wa Mbwiri Mbasa kuma rutere rwa Central Imenti kireke utumana rwe tugeria kwania na twaria Central Imenti nyayo tuthite bwega oguo kona Mwitonga no wejira nkone ituthite bwega kwena barabara ikuthio Central Imenti ni mujumbe Central Imenti ya mbere twina barabara kuma Katheri no kariene iketira Mbwenjeru igakinya Kithirone barabara ni kuthithwa twina barabara kuma Kaguma igeta Kotirengo ithita Butere senekega barabara ni kuthithwa twina barabara ira yojurire ekuma Kaguma mwaka Kariene barabara ni yojurire twina barabara je Coca-Cola Three-quarters yayo ni Central Imenti eje kuma Coca-Cola igaitio mwaka eta kumira Kithaku na inyende ira ya twari ko raisi aririe na ugire barabara ekuma Kenjo wija Mariene gukinya Itweta mwanga Kamba na ugire barabara ni Rajani na ugire na contractor iyo ni ngugiri gwitekana ndene Central Imenti kira kenge tukuona mathitho ya nditwe mujumbe Central Imenti ona na janire mbasi the other day na raerekeria ne Rangers ina mbasi kantu bakwenda atia antu ibaragia ngugira bakuona ikiritwa kinya bote kuciona uwerekana no guciona uge jonto niki ugo ndigo tingu igwitwa lakini antu metengira ndi bakuona ikigwitwa ugo ndigo tu mujumbe kuthithia lakini antu metengira ndi ne bakuona bakuritwa katwira antu ba Central Imenti rekane ni akiaza nandi kiacha nethire igitera kiacha ile nyeta kwiranwa na likaejanwa meri ile ejana gwetano iwe meri etano kinya antu ba Central Imenti ndi libolinge kiacha urabu kwenda ugeni magija abu kwenda kuonania ugeni thina kiothe na bana babande rutero rungi na tu tukagura kuthithia tu na tuko Central Imenti urekari atubanda bo contractors batu na bona wenda ne Central Imenti katubere ugo contractor ewe ngugi tote kwenda ujangwita chandu job wekera muteri antu wekera bilambi kwendekana antu wekera ndiko ndo cyo gwikira tote kwenda kamata muthetu wetogikira mabarene turende contractor urokae wangu wena itengwireo
aite barabara ora mukalio settlement akakinya barabara yau raigwa barabara ni thithitwe kamwira ukare contractor batu tuti kwenda mukiria mheshimiwa wa settlement rietwa bugita shanu job na byo antu settlement tutitikiria ethro kwe wangugi uja kuthukia kana uja gutashana uja mwendo mbuga munene onekane kana imuno settlement utumira ngbawe kana batu tutitikiria na gintu kithira buru na ndo settlement nyaburu tere rwamuri tegeni barabara yenu ba contractor na kuthithia bwega ego ate kuthithia bwega bwina right bo murungike na bo mura barabara yetu uteto thithiria ukethwa no kathia barabara kali umwira ni tukurega na nago no kamiriria msingo yo ni oversight MCA batu na botu MCA ba mami bateka ije kaba mamire kuma tene tuna MCA West Muguri aba Central Mutea tuna Mwanga ndia Njuki tuna Kiambio Kyagu babu ngugi anu kabo mami na uwati kuthwa mukirite barabara je wikuthithwa bati kuthwa mukiona ne ateikari na ne atagwitite nikenda ngugi anu yiteka ngugi ni oversight na oversight ibo mujela tamuyithagia ko mbere mambure mwikeja barabara ikethwire misentrement ya kabana ithuki umenyi babu tukamburimu. Haya, kurikio kunia na Nchamba settlement mbita MC Mutonga Meru TV Kenya. Hibo ya Mwitonga na andwani na nkusanyo ni kujiria tiati ka kanisa na kabaine ntere tiatira ugoti na hadhi isio bunge kia Igembe South arako kwirikana kabaine nekirite kete manganto bari akukambesa Antonende potumete kwithira kuri na andu ati ya brapa utana anabo na njira ya kanisa na bangi na njira ya Kimeru aranende atumiria bangai babuditie maromba kirithoko ya ugoti nikenda kuthiria mbarai wandiki wetu manteto kuma milio ya Igembe mukirio nkunja no tubanganiretie riboti Nando sete tena mbere atete akabaine kana kamwa amwena athenjeri bangai ende athenjeri ba amwena shirika ni babwithite maromba thakona ya tiram na kire athenjeri ba bakiwonto bobo kuroni untwere ba Mumiru ni manto ya kilokiro ni kaitam Deleta kwine makania mwanya watu wakisema ni culture anto bakiwa nege ntwere mpaka wakatafuta watu wengine si walikula nyama ama ni nini wakaanza kutetea pia miungu hiyo ya mwanka bacho anto bange tukumeaitha barete nyama kana ni bakambire kuthetera mirungu emu riu kire aceri bamwe barabethirite bari nana na bakuwate kabaine ka ni kombete kwithira kakia no tamana bono ntu ni bataniki kiroe na inde batetani ni kabaine ka na bataniki kanisa ni baumirite no tarire mithangi kwera hana bo bakilukirite njarene seka mwaka semanitie atira tonto kwa mathuku jara yareku kuri na ndaka cietu igukira bakao wakamuntu miuta baeta bakiwa nikabaine beta batemania na ndaka eira bakwitithetwe bagaitema mono kono wale wa mbere kwa kora ni tonkore wa weta tonkore basama ne no meta sukuru etara ta ko mire ba loka ko ba loka bwa basama ne na mwana wa nje ya kora matasa sia kiongo kwa moyo keri otu kuna bikibe kito india no sibitare we meta rangi aso nanda yara taita tumumeta ngoge na sia kwa nda yanda dra mona kwa na mani ndio mori ambere ka ora ne anto baba ine ba mora na lama leke bia ina dara sira bakaria mono wa kwa sanda yo keri ndo mwike na sibitare na teko meani bikendelera na tona gondetera bakera kwa beto na kanisa imwankare bato tonga koro kana na beto to kanyarirwa todelana beto mesie akiuga yani mwane au kanti akiuga akampewe pesa mwana na mwere tena pesa amwera wointe na piano kangwejera thimune aina nyimbo akiuga yani kampewe pesa na ndekwenda cia thimo niguo mwana amwira winte na pesa ndo lakini kendo kyake ambigareria muno ni mwana era amwire atena cia thimo na maleke ni atemerwa othio ekirosio rutena miranyoro na mwanka thai na korwa mitungu na masesa akiera wakati tani kaitene kau athenjeri bangai ba bakiaria ni bawite bobe kanisa batetikiria nteto imwe yiitumba kwithira ikithithika maturene no twini njira imwe yocoke kuntu na nyuma na manto ya kwithira ya kithangi kihana bo bati tayari kwithira bakiona nteto ihiita na mbere kanisa tutekiri tukwera bakawata mwana wa kanisa renge leo bakaya kumenya watakuja kujua hawajui yes kabuge buwa yapi na sauti nene
twewatana kuma oti twatana sera na kuranda iganda bitu tobiyendie byanda misiro tumerami tumemeja yes nambuge atere ndakayu ero ni ina hao kwena tongeria kwa baba twira baba andakene sia watena lakini ta watwa mleta yao yekendiza yo mleta yao yeke polisi watu batano lakini ndio watu abayo kirwa 1966 ndio mkono na miaka 77 angaya ndio yake mila tona yake ya yaja likuru tofauti nondwa nuamba nuura nonto wapimana baba gambesha kuroki munana baba tuwe na kanisa gambesha watemwa. Kiripotera Meru TV kuma thoko-inĩ ya Tĩra Kachuende Gembe South Mbeta Mukiri Onkonja. Na riboti ya Mukiri Onkonja ni yetu akanyeka kunoka kambi Kimiru kia Nunu na Mirimata inchokerete na nteto kiluki. Didia turataukirwo ni umwe wa endo betu ni tujuragwo ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibo mwathani Murungu hamwe na bo ni twambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home ijineo Mogenjeru Meru iria iri mwikano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabara-ini ya kwerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home ni tujanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu ni jakuguna mukojo waku turi na gonto gukunene na kotheru gwa gweka meri ngari cha gukamata meri na kinyama thandoko ni tuboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubariria mbere ya tutirothora na kirombero gietu turi na parking ya kongana restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki turiongera ubichine chieto Kirachene Meru kana toringire thimo gukurokera namba iji 0798 715 653 ubichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home for services you can trust. Nwethiretwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyomba yaku na style ile ukwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki ne tukamataira ateja betu mabati Mwankamochi. Duralong turi Isiolo barabara-ini ya kwerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere ubichine chieto kana turingire thimo gukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Sana mule
ithirio no ntuboita na mbere koromira nteto cia Miru TV na tuta na mbere na nteto cietu manager wa icio mbunge katigania his Alfred Mwirigi Kiranga akiaria nako yana mibira kiri ikundi mwanya bya mibira no wete ati baita na mbere kwa tambaru ikundi bya mechetho kinya kethira kwatira mechetho ningu ya thirikari ya county ara wete thirikari ya county niyo iri na kigina kia mechetho endo na wete mubunge mpuru aburi haita na mbere kwa tambaru ikundi B kulokena baurite kwa tambaru mubuenshimiwa mpuru aburi kiri ithurano twitite bya mwaka yongiriele mirongo ele na mwanja Adams Mutude wadhirinja no banganitie ribotie Irinjire mwa ukire bio benchensi geshiwa mbunge katika konsosi manager Alfred Mwirigi Kiranga na ntone mbunge weshiwa mbunge kimporo abori na thireta kilongeira bitatu bya mubira magoro bya kabolene kithura ku na marea ararekeche kuba mibira na mbesha baribari ende bete arware ndeteta mubira yo marea bya kithura ku na yo kabolene na mubira yo kolitengea makofi no tuito kuelewa mheshimiwa mporo na kuelewa ndagati yetu ichethera chena mathina ya maingi ambera ndeha kureta mibira bakigisho timu kumiongela siringi 5,000 Puruna kuomba kanate kuomba Puruna kuomba kanate kuomba Sema ndio baba Ndio baba Ndio nenenja na puruna kuomba Bonenenja na puruna kuomba Bonenenja na puruna kuomba Bonenenja na puruna kuomba Asante sana. Akari Kiranga wete mporo abori anite mbete kirira bubi ni ubatetheria weta kuchetha na timu ingi kuntu mwanya umegishiwa mbunge ke akigawira na gatana mbere kumba kwithira kibawa tambaru ichiongelwa kwa antu bombe ya gwitha bene nyathine kangarama wita na abachethaira mheshimiwa mbira to ya mubira na imubira kulitenja na 5,000 cha kilabu kenda tuthina tula tungi twonze twithera turio tumba kubangika. Number 2 kitera ni arutoro latia mbese CDF itethera chiena mbese sport na erwa ibuno ntoko na mwaka yo tutaringa tournament ya mheshimiwa mporo abori lakini akoenda obwira no ntoibwana ba mheshimiwa no ntoibaboro yerwetu tutebotia nyuma nyatu kwemwe weta mantu bwetha bukibanga bure motwira mheshimiwa mporo na mboto yawe tuthina tura tukaitha twina tukidogo tafadhali bukareka utukinyetheria kenda tumbo tethania babona tuhakikisha talenti ciana betu gokura mpuru na ringirwe mpi ya kababutena oriti jensi ba wetana mbere kumba kwitha kwa tamporo abori mbaru nontone mto muriti ngwe kabwira 2027 karieni mheshimiwa mpuru na bukarie ngwe ciawe ukia kwa ile ngwira ko narani ya mheshimiwa mpuru uko nyuma arana betu kwa Gromodel laboratory na labi mheshimiwa mpuru awekira irasi weta saidi ya kunate iteke ona mtu awekira thirikari ikologete githumba na uteo ya ikira lakini mheshimiwa mpuru no mekira thai ana betu baruma mekindori baeta town kenda baeta Huduma Center mheshimiwa mpuru arenda wahakikisha Huduma Center umeleta mekindori yara itogira twera Huduma Center twabiera mekindori titi ya yetoro kona mekindori ana betu beta baka gomere kwa mheshimiwa mpuru ameromerete milioni anarimosia wa kosteo ayumba kura kiumia kithuru mheshimiwa mpuru na ya mucemanio konjo aretete university ara kweta wa konjo kenda tigani tiomba kura matwayo ndea kia kuringanirwa amwe iyo kuriana betu kuruki wete mporo atitana mbere kwimba kwitha kwa tambaru thirikari uno kinyeria kariba gishuwa mbunge ketiganisti mirandi ya weti na mbere kwe antu baporia ne tamporo aweta keruto na antu bate kwenda umuona akwenda obwira kura cieringo 2027 buke akwetha bubangite kwa niruto tewa butangira butaita atia lakini kwina mwanya kwina kanya ka between 2025 mwaka 2027 akwenda kuana betu batereka kure irio 2025 no tukaringa kura 2027 turenda kunyenyekea tuinyie twabira tukwawe thirikari 2027 yekinya ora tukwenda kuruta twete atia
Kabo kwenda lambi chetu lama non tutu kwenda kurutaruto. Kabo kwenda poro areka titia non tutu kwenda kurutaruto. Kabo kwenda poro areka utete vijana vyetu non tutu kwenda kurutaruto. Poro endelea kunyenyekea turutangoto ento esaven turutora tu kwenda. Endelea kunyenyekea mwankantu vetu bataduke. Ndetanga kira mheshimiwa report. Na mbona na watelo kenda mbote de tiganisti. Ento kamudia akwenda oburomba support. No tuipo kone ito kurutangoe para eto mareta rimawa mheshimiwa mporo ekwea nyanto baba imwakene wetu ene obatumira no tupuro na miremeta bwega akwenda obwira no tuipo obukona ngwecha mporo na medo tafadhali dendo obwira bomo kario tuko na muthenya abojensi bayubekite wirane bagethira bakiringira mporo kura girekithiro no kemo kongrile 27 ibana bakawa mporo na kumba ponene anjala bana bakawa mporo na kumba. Asante sana. Pamoja denda weta eboro itutam kemporo abori utem mtonge kweri mporo wake denda wara mbeto kwa tutam sawa sawa ukeria ninjara ekresi ala biele arambe abori tutam motongo na Nkiripoti ya Meru TV kumatia nimbe chanda nsumuturia wadhirinja Ibwa Adams na musiasa James Munene na roho kumerere mata itike MCA ward ya Nyaki East na gunite ikundi bya mesedo nkulukie 16 na uniform. Ibrahim alikiwe tu wanteto MC Mwitonga autariria. Nkurukia timu 16 cia achethi ba mebira muthenya jwa narua ne bakombete kwithirwo batirimene amwe ndene ya Nyaki East aria bakombete kwithirwo bakiariria mantu jeganitie na uria bakamberia tournament o aria umwe uria ukumereria gite kia MCA wa Nyaki kia Nyaki East bwana Munene ombete kwithirwo akiumira na kwariria na batethetie muno aba uniform aba mibira na nande ochoka kwambirio ba mbesha thaine je na nkurukia ngiriegana na riuga bakendelea gutethania. Marito ya kwambetwa Mugambi Nicholas, Secretary General Football Meru County na tutirimene na jaru nekenda tukomba kwithwa tukiaria mantu ja tournament ya muno ya James Munene uria ukuromba giti kia Nyaki East na nakarite agitethagia teams cia Nyaki East team cionthe funkurukia 14 bombete kwithira bakia wa uniforms na mibira na kwina tournament ira banganitie nikendaga kuria bipaji dene kana talanta dene ya Nyaki East kiri Antoba Bethi na muno tournament iji ikethirwo ikireta Antoba Bethi amwe bari na banthaka nikenda bakomba kuma kirimbo gita na ariuga na twinde tukauga tukagwatana tukiugaga kithomo imu muno bagicetha mubira ibethero bakithuganagia mantu ya gwita skuru na kinyana bari nabo bagekero mimba cia mapema bete ubaye mubira bacethe indi ukaba mimbere kaba itandene ya kieni na bongi tournament iji ikomba kwithirwa igituma Antoba Bethi bomba kwithirwa bagi interact na bangi na bomba kwithirwa bakiaranagiria na tutu federation bautu twitherwa sheria yuga tubati kuba kanya na tukaba rutha rwa kumba kwithirwa tubakithia tournament no tutumba kuba ingira ena maono ja maningi ja moja gutethia Antoba Bethi so ankuromba igita ru tournament ikethirwa igita na mbere itumente na discipline nikenda tukomba gutethia mubira ugakairi kwaga no tukwa timu ici cionthe ire aja timu 16 ira ciumbite okinyamo chemanio ne juwetu jwa na arua after a long journey meri ina tukwambiria kuba uniform ituwete irabu bionde bya Nyaki East uniform na itwathiririe na are Rwanyange na after Rwanyange tuoria atiri what next kata twaba uniform weta kumama neo twugari ndauga uni nkambiria James Munene Timothy football tournament na ndabanenkara chiringi ngirie kana na chiringi ngiriwe kana ico ciatuma na arwo tugaga twije tukarande guru twitekanirie uracigacetherwa ende mbere tukinyaja itugeraga twambe twite tuone Munene wetu CK kenda atwira from a technical point of view
na tatubwirite kuthithia contact banga tubwirite kuthithia ate twakara nthiguru atwirora tukathithia na tuomba chokaniria captains bonde baira 16 na officials bao coaches na bao chairmen na naro tukara nthiguru tugwitekaniria tuga mbeca ici tukathithia ujo na ujo na ujo na ujo mwanka timu ya mwisho kwa tournament ikiambiria we have no losers but now nande bara bagachinda bakethwa bena a higher price than the others but tugwitekaniria tugwenyekera kingi giaja tukagita atia tukagaira team chionde evenly kenda tuma kenda tuba ku distribute kionde kana tuonete equally ene kuvuga tournament yeje don't we kwambiria jojo tuju mwisho ikiethirwa ri an annual tournament waga manyetorwa ifrente ready boy ambuga igwaga ke mheshimiwa James Monana Timothy Kirema empowerment youth ira kwatete kuthithia akuthithia tournament ira tarindo na aja in fact tukwiro chindanira tugechoteki lakini thaaiji akuga akathitha tournament ira agaita mbeca cia ngurukia ngiri 100 antu bacindanire na achethi bonthe bakugwirwo na njira mwanya monka kila muchethi akwambiria kuona talent yo nitete keja empowered na mtu wothe akuiguanganirite na jau ni jo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV Kenya. Riboti ya MC Mwitonga ni yetukira katanta kirinte tosieto ugoroborari nkaza cia mwanya kiribara bonde pombo kinyanithia nteto cia Meru TV ugoro ngakondera ugoro bothongi bojori ni thari mbe murungu mweninya bitawa tirimbabu na mona ni ile wa mathithio o kare Paul Ngujire.